bagenzi abesi bari abesi bari mu bitaro ariko jenda cyahumeka ibintu by'abazima ikindi nagomba gushima igihe mperuka umukozi w'Imana Imana yamushimye aravuga ati sinzi ibitagabo gatatu ndabisinga barongera baravuga ati hariho abantu Imana igiye guhindurira akazi ibashimwe kubera jenda naracuruza ndavuga ati none ko ntize ako kazi Imana imindurira n'akaye mugabo reka ndabicakire mu bantu ndabyakira kuko nakorera byaragenda nabi naracuruza naco naronka nacuruza bigahangayika niyumvira ati reka mpindure ndonda hano resitora nukorera nta n'umutayi nacuruza wakize Imana irabikora aho ugera batahambere baranyangira aha kabicatira n'umungu aracambira ati reka kareka ahantu ukorera ngomba ugura amamakera nkanatwa nta mutayi nari mfise nta n'icyo mugabo aca ndatangura maze gutangura narisafeye bwagure Imana irabikora aho ugiye gutwara ibyashara byose ku matinye bakama niyo ndotora byasekani bakama ukuri n'ikibanza carambira ati utanga avase y'amezi 2 ayandi uzoronka kebuke aho hose ndatangura no kudashima bakiriye baraza Imana bakaza bakabaza urundo n'igikoresha kugira ngo bakiriya nkabo kuko hari abakiriya benshi kweri uko ndashima umuhoraho ndashima uko bikose nongera nshima ukuntu Imana yagendanira neza ku muntu w'abana arafise ukuntu atabona n'umuganga yarigeze kumara barambira ati umwana we ntabona nubwo ariko ariga nta kizokwinjira ahantu yarayiga rya mbere ku ishure ndamuhindura ndamubwira kwinjira ishure maze kumuhindura kwinjira ishure madamu arambwira ngo none ko umwana wazi ubwenge bakahora yama yarahitira ngo byagenda gute avuga ati saha y'umunsi w'Imana ntibari bwashike saha yongeye bwashike umwana kw'ishuri arabitora niyo ngiye madamu ambwira ati ikibindi cyonyine cyatumaganira mu ibindi byose biri ku mutwe wiwe kandi umwana arabona nta kimwe atabona nuko icyo ndagishimira Imana ngaca ashima kurya mukobwa wanagira kabiri visi gasewe yaramihaka yozi yaikuye ntanzi ndatsanga ndapamatizo ndugani ndamanuka kila kitu cyose cy'umwana cyenda bose umwana bukeye arakira ko ndamubyara ngo batutabuza imore mugabo tutabuza mu cyuke aragera ko kandi aja mu bitaro baje kumubyara wakati bana we ni bizi ubutegerezo bigenza okay Imana maze kubyaragendera mwandikisha twatatu mwandikisha okay birabandanya kandi ubwonko bwabaye mu nzu mugabo ngifite nakagoma mbwira ati we ni wose kwafana niyo ndana cumariye nitungana nidusa mugabo si nyuma y'ukuntu twabanye byari mu bibabaze rwose arafumeze gufungwa cyane ari dose y'umupolisi yesho umuntu atwara mufunga abanyene y'abirimu bagenda kumushaka kwa president ntavyonzi ukiyekweje arambwira ati n'ukuri kurakoresha ukwizera n'ukuri umugore bukenda bazoguhinduka ndavuga ati kwabona tukazobigenza Imana ndabibona bukeye aravayo Imana yamuhenzagira aramwakazi kweronga akazi kw'Imana ahenzagira niko yagenda arasuzugura avuga akandutisha abandi ndamukikeneye urugo akabyara icyo ndamumariye ahubwo n'umusatsi mu mutwe ambwira ati nina utawuzo wahangayika n'inzoro batovuga kandi ashimira Imana yambaye hafi barafanya kiraheze ubuzima bubandanye ubu niyo ngite ndacamukora abwira ngo biragusha ngo naho duhuriye ngo naho tuzohurira bana bukeye namuhendagira araronka imodoka ko twafanye afise kuri konse 8 miliyoni arambwira ati ngire nayakwize kuri parasera tumaze kuvana amahera sico yakoresheje ibacane ku modoka yanakirira ikirori niwe duhuye abwaca n'inzi yo ubingora nawe twigeranye abapa kumuntu niyo no bitatu bamusaba kira birati rero umugana je nafutura iyo
yakafashe hasi iyo turakoresheje igisigari ariko dukubura bemara kwigiranye kandi bishima uko biri kose mpaka hamwe gito yabona riva mu nzu baranyirukana ndamutezana mu telefone yanyitabye umumani wanje mu kudaca mubwira ati abo bagabo ntibamurihira jewe icyo ndi murabo nako kandi avuga ati ahora nerekana bishima uko biri kose rero nawe inzu acarambwira ati itariki 15 ndakeneye inzu ndamubwira ati nawe kutibona abana buri amezi atatu aheze ngo nyihangane akayakuri arambwira ati bishoboka nkeneye inzu kandi bukezo hata amatara n'amazi zo mupira je cyane ndavuga ngenda ku kazi ndabasiga mu rupangu mvuga atandatu namubwira ati nari itoshi muhira barakaza amatara yacitse agiye asanga amatara mu nzu bamaze kuyaca ndavuga ati none ko yaciye amatara ngo umunsi yaririshe igoroba ndahora ndatahuye mutoya niko ndateguje kuri resitora ashirafatsa ngo mbega uzova mu nzu ryari ngo kuko ndayikeneye yaca ndamubwira ati gihanganire ndonke ndere yavase ndondere n'inzu nimuke ntimugira ikibazo umugabo ntiyashimye kubyihanganira ariho ambwira ngo ndondera shefu de quartier ndondera nyumba 10 ibibazo gusohora ngiye ku kazi acabwira nyumba 10 araza ntiyambonye jeje ndamurondera ahubwo ndamurondera acabwira ati stabimwiganira acabwira ati byo mukapana bonye mugabo dushobora gusohokana n'imbwa itariki nawe itariki yo kwimuka urondera muri yavase nimuke ejo sikafata baraganya bakumabwira ati jewe ntashobora gusohoka jewe nzokuvugira itariki zidakwe muzosohoka niho yongera gute ihagarare kuko baramuriha imyaka 20 yari myinshi avuga ati byo babwiza kuko umukozi w'Imana avuze ati ndabaza ko mufite igikundiro Imana ica mu bantu kandi Imana ica mu nzira nyinshi byo